دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولاگ به شما یک کانال بهترین پند و نصیحت ها مادرنامه دارد. پدرنامه‌اش هر شب باشد صحبت میکنند، افیرای بهترین دارند. نام کانال هست رستم بکریدین. در آمده حتما دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید، لایک مونید و هر شام میتوانید شما در اینجا در افیرها اشتراک نموده سوال های خود را بدهید و از زندگی چیزی به شما نافهمه باشد یکم به همه سوال های شما جواب میتید. سیلکش باشه در یکم کامنتاری زکرپید میکنم. حتما در آمده دستگیری میکنیم. ولاگ خمانه باشه شروع میکنیم. کوارتیره نو رفتگی مونه از اول تا آخرش ویدیو کردگیم. دوستان عزیز دستگیری. دوستان عزیز روزتان بخیر و به شادی بار دیگر. اینو ما آمدیم این خانه با خوبیش در چی گیتار داشته. صاحبی خانه در روسیه. ما زنگ زدیم خیلی اومدیم اینجا همسایش داد این خانه زلش خیلی اجاره نگاه نکنید. اجاره خانه زلش کلونی خوشرای نه تلویزر پستافکا انا که رفتیم خیلی کم تر تاریکه اینجا سپالنیش سه комната гай. Свечку дар мина. Вай свет надор сухтуге. Ин надор чикар надор. Ба чи наёфтем? Ин шудар. Ин хай светуш, кат светуш. Спални хай ози кам тарак чангай ду моҳаиш ки намдада иҷа. Хай бад ин оина дошта спалниш нормально. И 4 хонага будай, 3 хонаша додан, инаяташа маҳкам кардагай. Баъд инаи коридорушта инаи барои либосмонӣ ай берун миёӣ. Баъд детский нишон надода. Баъд ина детскиш бо нахал мебел дошта хушрӯ. Ҳама чӣ дошта дӯстони азиз. Занаки нағз будай. Пеши жеде хонаи нормална. Бинё маҳкамаи дӯстони азиз. Ин эҷа оинаи калон дошта ина оинаи калон. Баъд ин эҷа кухниш. Мода главни кухняй ку. Мода не бада. Но эҷа об гирифтагӣ. Иҷа минусушами ки аз саати 12 шаб то 5 ҳаминҷа ҳами домо ҳамаш мо динам омада будем онҷа як дом. Гуфта буда ай 12 шаб мембар овош. То 5 сайрера худаш автомати мембар бо автомати миёя. Инам хали хайна плита милтош ҳамаш кор мекардай санҷидем. Просто ҳамаш ози чангай. Ҳозир ман ёра як бор тоза мекунам бо нишон метавам бо тонаба. Инам хали хай бо палисос доштай. Ва палисос харидани будам хай доштай ози. Ин боқи мондаи кровати детскиш. Сушилка. Иҷа балконай да тоисон метавонӣ бишинӣ. Иҷа бо як кондисионери дига. Як холодильники калон. Хай як коврики майдак. Баъд унао дарако и ё мусор. Бо ҳами осониш намия мира мешкоӣ мери мусорта мепартоӣ. Дӯстони азиз ина хона хай нормална. Хонаи пешина. Хонаи бақоти хушрӯ бугем. Ремонтош хушрӯ. Ина калидорош. Дуини мазор. Фаридуна имна қитимон астай. Ями чи нағзмедагиш зеркалайда. Бояд калони тамомаем пешами усунда мера хучи нигоҳ кардам еста. Инам хеле хай дӯстони азиз. Хона инам хали нормална. Барои дуотон раҳмати калон. Ина ба дили худ монам ёфтему. Ҳозир иҷа омада пага насиб боша я уборкаи сахт мекунем. А Фариза? Пагаамро гусел мекунему ва миёем уборка кунем. Ёки кати ки сония инама телефон вақти кашлеку бартуфта. Ина ҷа хай ваннашам хай ганда нестаю. Ваннаш хай қадимаю. Термоксуш. Бо стиральни машинка дора. Декем ира мегирем. Мохмон чихела ки медонем нав хардагем. Ира иҷа мегирем. Инам хел хай туалет авишин туалет.
накуме брои мерим устустахона мардон. дӯстони азизу меҳрубон, мо хона омадем. Хайр холас хеле шид хона омадан монан. Инҷа ма хӯроки шом тайёр кардесам. Барои хӯроки шом фунчоза касаму баъд я намуд салати осонак бедонагӣ. Бедонагӣ ҳамун ранги оливияву лекин горошек надорад. худум нахостум ростига, барое ки ҳозирам сулфом асос шудагӣ нестай. ҳамин сабаб не фариза усура. ҳамин сабаб чӣ намекунем? горошек намеандозем, просто ампали будакода салат тайёр карда метавем. баъд камтарак амоя макарони фунҷозаро ҷӯшондиму. инам хали гӯшта бирён кардестам ба пиёзу ба сабзӣ бирён мекунам. насиб боша бо нишон метавам. аз ҳаман миннатдор як бори дигар дӯстони азиз. мо чӣ хеле ҳозир нишон додум. хонаро рафта дидем, хонаи беҳтарин. иншолло пага ай ҳамунҷа эфир мекунем, як ҷоя уборка мекунем. албатта интизорем биёед марҳамат ба эфири мо. намедонам пага соатҳои 10 мумкин 11 мо ҳамунҷа мешавем. 10-11 ҳамунҷа мешавем. ами фаризаро нигоҳ мекунем ки ховуш махиза ва мегирем мебарем шаҳр. сония мерава ҳамунҷа мактаб мерава. инама хеле дӯстони азиз, хӯроки шомо тайёр мекунем як ҷоя. дӯстони азиз, ина хай пиёзашам дохтем бирён шава. сабзиро медозам бирён шава ва як бар рӯғанашам мегирам таравонда бугем. баъд чӣ мекунам? баъда макарон меандозему мехӯрем насиб боша. инҷо боша ҳозир салатмона тайёр кардам, ҳозир нишон метавам. ина инҷо боша ина оливиумон тайёр шуда. неким чи горошек надорам, неким бодиринги хумон шукоидем ам хабамаза будай. Кукурузам дошо менеда? Не, намешкоем кукуруза. Чида? Холи это да день рождения шумо мешкоем, это да день рождения Фарик. ҳозир день рождения Фарик до хонамон меҳмон меояд. ҳозир ҷури не охай хумону бояд бишкоем меҳмону да. инам хеле хай дӯстони азиз. Не барои сулфошон гусам. ҳозир ашта наандозе. донагӣ бо як борагӣ месулфона. майонезшам камтара хай. Чанка эҳтиёт мекунем, хуб долго касалит меравад, базан морожник, порожник, донагӣ. Нагу морожник, худум чанд рӯзай морожник дилум кашидем, худат медонӣ. Фарик рой кунем 1 кило морожник килоки бела? Не, раҳмати калом. ҳамон мехӯрем саҳари ё ки ё илаллази ё улаллази. Как огурчик ё ки ҳамто ба истироҳати абадӣ медем. Не хеле хай. Ва мо иштиёи салату иштиёи фунчоза. нишон метавем. ҳозир хӯрда мегирем. дӯстони азиз, ина хай хӯроки мо ҳам тайёр шуд. фунчозаи мо ҳам тайёр шуд. ба мо иштиёи таом. касе хӯрдаиста ба шумо ҳам иштиёи таом. биёед хай. фақат менависанд яду кас ки фақат худтон тоқа мехӯред, моро биё намегед. ина биёед хӯрданӣ. ба мо иштиёи таом. хайр дӯстони азиз.